Tradicionalna česnica ima razne varijacije, pa se u Vojvodini pravi slatka česnica, negdje se priprema bez kvasca, negdje se čak jede na badnje veče. A ja ću vam pokazati kako je ja pripremam. Koristim naravno senčansko brašno i sve sastojke imate u opisu ovog videa. Potrebno je da umesite lepo glatko testo, da ga naoljite i stavite pod najlon na nekom toplom mestu da lepo nadođe. Podelite zatim testo na 3 dela, pa ovaj najveći deo premažete puterom ili uljem i uvijete ovako u rolnicu. Zatim makazama sečete ovako male ćuftice koje je potrebno poređati u pleh veličine 30 cm u krug. Drugi deo ću također da premažem puterom, ali ću da iseckam krajeve ovako. I jednostavno samo da uvijem, naravno ubacujem i novčić. Popunjavam ovaj središnji deo ostatkom testa. U žumance ću dodati malčice mlijeka, premazati, posuti susamom pa peći na